ቋንቋ እንግሊሽ ብጣዕሚ ቀሊል ከቢድ እዩ ኢልና ጥራይ ስለንሓስቦ እዩ ዝከብደና። ሎማዓንቲ 7 ኮመን ፍሬዝስ ናይ እንግሊሽ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ንጥቀመለን ፍሬዝስ እየን። ስለዚ ሓደ ብሓደ ክንሪአን ኢና። ናብዛ ቻነለይ ሓደሽቲ ሰባት ምሕራል ኢኹም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ኔክስት ታይም ብዛዕባ እንግሊሽ ይኹን ወላ እውን ብዛዕባ ናይ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ኣብ ዝጥዕኖም ቪድዮታት በጣም ኢንፎርም ክትኮኑ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናምበር 1 break the ice. break the ice. break the ice. break the ice ማለት ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪብካ ኣለኻ ነንሕድ ካልእ ትፋለጥ ኮንካ እንታይ ኢልካ ከም ትዕልል ወይ ድማ እንታይ ኢልካ ከም ትዛረብ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ሕጂ ሓደ ሰብ ግን ነቲ ዘሎ ፀጥታ ንክሰብሮ ኢሉ ወይ ዝኾነ መስሓቅ ነገር የምፅእ ወይ ዝኾነ ዕላል የምፅእ ማለት እዩ። እንታይ ይገብር ኣሎ? he is breaking the ice. example, I told a joke to break the ice. I told a joke to break the ice. I told a joke to break the ice. ነቲ ዝነበረ ፀጥታ ንምስባር ኢለሲ እንታይ ገይረ? ጆክ ወይ ድማ መስሓቅ ነገር ተዛሪበ ወይ የዕሊለ ኣለና ማለት እዩ። ናምበር 2 piece of cake. piece of cake. piece of cake. piece of cake ቃል በኋላ ንእሽተይ ኬክ ማለት ኣይኮነን። ተዳ piece of cake ማለት ብጣዕሚ ቀሊል ንምባል ኢና ንጥቀመሉ። ንዝኾነ ነገር ንፈተና ድዩ ንስራሕ ድዩ ንዝኾነ ነገር ብጣዕሚ ቀሊል ንምባል ኢና ንምግላፅ ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ። for example, the English exam was a piece of cake. the English exam was a piece of cake. ናይ እንግሊሽ ፈተና ብጣዕሚ ቀሊል ነይሩ ንብላ ኣለና ማለት እዩ። ናምበር 3 better late than never. better late than never. better late than never. ትርጉማ እንታይ ማለት እያ? ካብ ጠቕላላ ንሓደ ነገር ከይገበርካዮ ኮፍ ትብል ዶንጊኻ ወላ ምጅማር ይሓይሽ ንምባል ኢና ንጥቀመላ። example, you finally started learning English. you finally started learning English. better late than never. you finally started learning English. better late than never. Number 4, hang in there. hang in there. hang in there. hang in there ማለት ከዓ ተስፋ ኣይትቁረፅ፣ ኣብቲ ዘለኻዮ ነገር ኣብቲ ትስካዮ ዘለኻ ነገር ፅናዕ ማለት እዩ። example, English is hard but hang in there. English is hard but hang in there. English is hard but hang in there. Number 5, hit the books. hit the books. hit the books ማለት ከዓ ኣበርቲዕኻ ምፅናዕ ማለት እዩ። example, I need to hit the books before my English exam. I need to hit the books before my English exam. I need to hit the books before my English exam. ኣበርቲዐ ክፅዕር ኣለኒ ቅድሚ ናይ እንግሊሽ ፈተና ምቕራብ ወይ ምእታው ማለት እዩ። Number 6, up in the air. up in the air. up in the air. up in the air ማለት ከዓ ሹር ዘይኮነ ነገር ወይ ድማ ዘይተረጋገፀ ዘይተወሰነ ነገር ማለት እዩ። example, our school trip is up in the air. our school trip is up in the air. our school trip is up in the air. ስጋዕጂ እቲ ናይ ስኩል ትሪፕና ርጉፅ ኣይኮነን ዘሎ ወይ ድማ ኣይተወሰነን ዘሎ ንብላ ኣለና ማለት እዩ። Number 7, call it a day. call it a day. call it a day. call it a day. call it a day ማለት ንሕጂ ጥራይ ስራሕካ ደው ምባል ማለት እዩ። ንሕጂ ኢልካ ስራሕካ ደው ምባል call it a day. example, it's late. let's call it a day and continue tomorrow. it's late. let's call it a day and continue tomorrow. it's late.
let's call it a day and continue tomorrow. I hope ብዙሕ ሓሳባት ብዙሕ ነጥብታት ተማሂርኩም ክትኮኑ ካብዛ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ካብ ፅባሕ ጀሚርኩም እዛ ቪድዮ ካብ ዝረኣኹምላ ግዜ ኣብ ዴይሊ ናትኩም ናይ ስፒኪንግ እንግሊሽ ክዛረቡ ከለኹም ተጠቀሙለን ዜን phrases ክሳብ next time ብካልእ ቪድዮ ዘራኽበና ሰሰና እዩ. See you in the next video.